Hakini kikindia tayo balalet. Kajela kala yo ikijing sedang ki palo hakasan himasima haka Sarkar Meghalaya Democratic Alliance kababat iulakam ban sencara kajela bat kani kajing ki palo kala mi na kajing sedang ki joki MLA ki badai na kaseng riulum ban dawa ban yo bentalem haka ban syong haka syuki menteri jong Sarkar da kaba bujli bat laki jong ki paralog ki balabat ya kakam menteri mentala ars nem siteng. Ya kini kejing ki jong ki MLA la saki hagi lai telik sengsan pertai kejela ke betrelang haka Sarkar Meghalaya Democratic Alliance. Kata ke People's Democratic Front kemudian sangut ki MLA, ke Hill State People's Democratic Party kemudian arngut ki MLA, bat ke Bharatiya Janata Party kemudian arngut ki MLA. Kini barok lai telik seng ki layo ke bahak ba marsyiteng na kejingdan ki MLA ban yo bentah ka kenhun menteri jong ke Sarkar. Kabal kenjok mentah arsnem syiteng ha kejing trekam. Kini kejing ki jong ki MLA kini ki laiseng kala miru alor kenong rem bat kejing kam bagi ni ki seng kala da penbet ya kepor bathaw ke Sarkar Meghalaya Democratic Alliance bakin sabate ya kesyuki menteri ha pedeng ki MLA mariadap arsnam syiteng. Each of the political parties will have to decide. We are very clear in our commitment and me as the chairman of the MDA I'm very clear that there is a certain quota and there is a certain number of seats for every party. And it will be depending on the individual parties as and when the communication comes in. It will be the prerogative of the political party to decide who should be their representative from their party in the cabinet. What about from the National People's Party? Yeah, I think the National People's Party, the state president will have to decide. I am a national president of the party, so it will not be possible for me to comment. So the state unit will have to decide on this. Thank you. Kaseng PDF keberan sangut ki MLA kalayo ban bad ya artli ki syuki menteri hakne ke Sarkar bamenta bat kini ki MLA ki babat ki syuki ki deu ba bantai dor lengdo MLA ke maukun row ubedairu acting president kaseng bat uba Hamlet son doleng MLA ke menliam ubedai working president kaseng ki arngut ki MLA ki badan Cabar ki deu MLA ke Sora uba Gavin menliam bat MLA ke Umsning uba Jason Saukumia. Kini kinong alam jong ke PDF kilakam bakim syimdan setia kanu-kanu kejing penbet ban bujli ke syuki menteri hapdeng ki MLA. Hendrai kila pentip pat bagi sangut ki MLA jong keseng ken sasyong jingalang hak sining kong banwan ban ekran ya kene kakam. Kila pentip bagi ke jingalang jong ki MLA ke dairu kabala betha ban penlong da ke Central Executive Committee. Hadian bami ke jing dawa ban bujli no ke syuki menteri kenang bagi MLA ken yo lang ya ke benta ban cakri kum ki menteri. Kami ke jing ong jong ki ban borom markeliang to kan lak ban poi stau pot bakin ya ailat long ni gini ki arngot na beteng mek ki arngot bang song kani ko ski. Ami kata ting empat tip ti ka main ke jong ki ru empat ekran ite kata ka benta. Ndala ikenduk ni ndala ekran ngin sesuatu. Benta ban ong lupa tanam tip. Kedan nem don kata ka jing kuak ke jong ki ru empat ya keren empat ya empat don kenu-kenu ke jing ya keren mar kemat ke kong kata. Hapu asi ru kasudan dan kata ka jingkeli na kaliang ki member dan nem dan kata ka jing pembek tinggal aya batai ki member juga sia-sia bakam dan ikum kata tikin na kaliang ki ambil liru ki ang buntai tindai ka bakong sanpat na kaliang ka sia-sia ka IT ka amba ka bahama pi sangut kumba pi pembek na du kasing ka sedang te mentaru ya syong barang perang biang para mapingan no pan pembek ya ni ka bentah Oh baham ni iban na kaliang gini ki arngot ki amle ni song ba kadon kani ka jingkwa ka jong kiro bakin yo ban song yo ka syuki menteri kai sai ka taka jing pathat na kaliang ka jong ki bor arngot pi kum ong presiden menta banu basdang kaski menginform Sarkar ka kamna kanu agreement ke jigate watang bania pilu jumur kampat wi ku menta kamda di hadup mentaru ngempatip ba nakilang jukni ki don ta jekwa di kemdon yaktar nimtip Kumjoru ke Hill State People's Democratic Party kebadan arngut ki MLA kata UMLA ke Soyong uba Samlen Malnyang uba bad eksyuki menteri hak Sarkar bad UMLA ke Maukerwat uba Renekton Lengdok Tongkar kilapan pau bagaseng ru kumbalong ke PDF kamsyem lepen bet setia ban bujli ke syuki menteri hapadang kini ki arngut ki MLA. Hendrai na kaliang uba Samlen Malnyang ulapan pau ke jinglong bakloy ban hiar na kesyuki menteri ban ailat lem ya uba Renekton Lengdok Tongkar. Pada parti jong kam don hi ka agreement kan wono ka bangnya tho ngnya sanyin menyalek mar ars nam sting. Te hendrai kan ni bade ka banta na kaliang jong nga mong e gunung nusu te ya ba manta hi ngai be ka jing start ka parti pada presiden jong ka parti na ba plei ba kidi kisni ka lami tu ka bor kaleng ni ki channel
te ngar plastik bekumta ba kamram ko jonga ba barni gi kalong bekumta ba kamdon ka agreement kamdon ge te henry barni ki sukar pat untuk tengok siapek saya just te yamanta ta kapade te itai di bentai ba kapade mentala da jabai ba renek ikarpat pi ban ailat i bin songlang phai ka suki menteri kai sai ka rai ka kunsim nan la dia ngati dia ngasu badi ban ailat ni da ngimte ban orang mai tenri long ya manta nga ngasu snow bahkan ke por ka long ni kam dei ya ban ban dap ki kam di jam long ni ba itri kan ni ka kam ka ba phiru ki su thoi kan ni ka snam ka bagi ma nadu januari hadu manta kam dei ka potri kam ka bang yo ko loy gi bon ta jing hadian ka jing ki ka CAB hadian to wan CAA hadian to ka jing ki kini yo i slo nang to wan coronavirus te kala thot bha ka menteri kam ka sarkar te khanjat por nan chu extend nga kap to kat ni hadian ka ta pres ben ga ni kata Nakaliang jong keseng BJP keberan arngut ki MLA kata UMLA ke pentor umkra uba ALHEC uba bad eksyuki menteri hak sorkar bad UMLA ke South Shillong constituency uba San Borchulai kala syam jeng menta bane penbej ek jing kini eksyuki ha pedang kini ki arngut ki MLA Nakaliang uba San Borchulai nadu ki benai ki belalej ulakam ba keseng kala dat penbej bandan ke jing bujli menteri Hendrai nakaliang uba ALHEC berkentat ikania Hendrai kini ki arngut kala menta hak rai jong keseng bad kinong elam na Delhi Hashwa Banshim ya kano kesin jam